Dogo wakasema kwamba hapana, kravet på hjälpsamhet och hänsyn mot civilbefolkningen. Kwamba hili jambo sio tu na wale ambao wanaendelea na mazungumzo vile vile wanafahamu jambo hili, lakini vile vile sio mzuri kuacha askari wetu bila kujua kitu gani. Numwe mu banyarwanda bagiye bagaragaza ubuhanga mu bya gisirikare, gusa ni ikimenya bose munsi y'ubutayu bwa Sahara kuko ibikorwa bye byivugira. Ibi wabibaza Milton Obote wahoze atwaye Uganda wari warigize ndakorwaho, cyangwa se reka nkurangire di ubajije Idi Amin Dada yakubwira ibye byose. Kandi wayibaza Yoweri Kaguta Museveni cyangwa mugenzi we Paul Kagame bari bahuje ubuhanga. Uwo nta wundi ni Major General Fred Gisa Rwigema. Ese yari muntu ki ku buryo n'ubu hari abubwira izina ry'imitima gahagarara abandi bakavuza impundu? Reka tugaruke ku buzima, ibigwi n'amateka bya General Major Fred Gisa Rwigema. Nge tugiye kubana nitwa Thierry Areni Yigena. Iyi ni NHT10 TV. Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 10 Mata mu 1957, avukira hahoze ari muri prefegitura ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga. Mu 1960 we n'ababyeyi be bahungiye muri Uganda bajya mu nkambi ya Nshungerezi mu karere ka Ankole nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice kimwe cy'abanyarwanda bo mu butegetsi bw'icyo gihe bw'isi impinduramatwara yo muri 59. Yabanjirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Fred Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda mu 1976, yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation, inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Mu mpera z'1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique yinjira mu barwanyi ba Frelimo, inyeshyamba zaharaniraga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'abanyaportugali. Maze mu 1979 Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala, bahiruka ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata mu 1979. Rwigema yaje no kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni National Resistance Army cyangwa se NRA barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba bitaga Uganda Bush. Icyo gihe ndetse nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kwa abasirikare bakuru ba FPR Inkotanyi barimo Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baje gufatanya mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hashize imyaka 4 Rwigema atabarutse. Nyuma y'uko igisirikare cya NRA gifashe ubutegetsi muri Uganda mu 1986, Rwigema yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo, akomeza no kugaragara mu bikorwa byo gutsimbura burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe bari bagihanyanyaza mu majyaruguru ya Uganda. Fred Rwigema n'umwe mu barwanyi 27 bari bayobowe na Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, wagiye mu ishyamba mu 1981 gutangiza urugamba rwo kurwanya Milton Obote n'ishyaka rya Uganda People Congress. Bashinjwaga kwiba amatora yo mu 1980 bagatsinda Democratic Party yari riyobowe na Paul Kawanga Semogelele na Uganda Patriotic Movement yari riyobowe na Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Mu 1985 Fred Rwigema yari amaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare, ndetse igihe ingabo za National Resistance Army za Museveni zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, Fred Rwigema yari umwe muri batatu bahoze ari abayobozi b'inyeshyamba bashyizwe ku buyobozi bukuru bwa NRA. Icyo gihe nibwo Fred Rwigema yambitswe ipeti rya Major General, aryambikirwa rimwe n'umuvandimwe wa Museveni Salim Saleh na Eli Tumwi
n'ine mu gihe Museveni we yahawe ipeti rya Liyetona Jenerali. Fred Rwigema yamenyekanye cyane nk'umuyobozi wa gisirikare wakundwaga cyane n'abo yari akuriye, by'umwihariko icyubahiro cye nk'umurwanyi mu rwego rwo hejuru agikesha kuba mu ntambara yarwanye nta byaha by'ubugizi bwa nabi yigeze abarizwamo. Mu rugamba rwo gutsimbura burundu abarwanyi ba Milton Obote mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Uganda. Rwigema yakundaga umupira w'amaguru cyane, akaba yari umufana w'ikipe ya Villa yo muri Uganda, aho atajyaga asiba kujya kuyireba ikina kuri stade ya Nakivibo igihe cyose yabaga ari i Kampala. Tariki ya mbere Ukwakira mu 1990, Rwigema niwe wari ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda ayoboye abasirikare b'inkotanyi bateye binjiriye mu burasirazuba bw'u Rwanda, ariko bukeye bwaho nibwo yatabarutse nyuma yo kurasirwa ku rugamba afite imyaka 33. General Major Fred Gisa Rwigema yashakanye na Jeannette Rwigema, amusigira abana babiri, Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Nyuma y'itabaruka rye yasimbuwe ku buyobozi bw'ingabo za RPA na Paul Kagame wari ufite ipeti rya majoro, ayobora urugamba kugeza ku ntsinzi yo kuwa 4 Nyakanga mu 1994, ari nabwo inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi. Ku munsi wa none Major General Fred Gisa Rwigema yubashywe nk'imwe mu ntwari zikomeye z'igihugu, umubiri w'uruhukiye mu irimbi ry'intwari Remera mu mujyi wa Kigali hafi ya Stade Amahoro.